This looks interesting. You would be best served hacking that mine to disable it. Y epa, launok hemen gaude bueltan oraingo honetan. You should hack that mine, Captain. Datu naiz. Eta jakatuko dugu nola zan. Bale, gogatzen dut. Mini jokoena, hau pila bat gustatu zitzaidan. Joko honetan. Vale, deseo de energía realizado. Vale, vengo grato naiz teclas. Hola. Buf. Vale, kogu hau. Tekogu granadak. Eta... Handekin joango gara, eskopetan txeko bat dala. Munizioa. Vale. Eta da, eskopetan txeko. Nahi agutau. Hostia! Nondik txo? Nondik detatu digote gornak. Hostia, betu bat. Bakiziko tekuse hiru, torreta bat. Dago beste makina bat. Hostia. Listo. Gurea. Putada. Easy for us. Está gor. Acá hay que decir entera tosta. Kick. Indagago, ongi. Beko garenik ez dira enteratu. Joan etorri handabil. Jateatuko dugu. Babesean gaude. Primeran. Eso de energía realizado. Creo que komplikatzen da, osea, hau nahiko simplea da momentu. Vale, mini ustedes. Botako diogu granada bat. Haha. Haha.
Me cago en la leche. Venga. Hostia. Hostia. Venga, vamos que hago. Serio de gausa, Venga, tire norte, claro. Venga. Estaba pensiones, ¡hostia! Find anything yet? I have not. They gotta be here somewhere. It is likely they will not be in one place. Oh, of course not. Why make anything easy? Rata ningún, me cago en 10. Me justo fastidio tu naute. Vale, es. Vale, ponme aquí. Ponme aquí. Venga, ya están. Venga. Found the first sample. We must find the remaining sample and continue with our mission. Okay, Spock, let's find ¡Oh! it. ¡Se cabrolla! Venga, algo que hago. Ufa. ¡Oh! ¡Torreta! Baja acá, toco de algún momento. Hola. Ufa. Those samples are key to finding Hostia, ¿ves tú? Vale, vanito de Navi elegante. Ya está, dando luego. Me cago en. Cabrón, yo Jack. Cago en. Hombre, el NR6 en el menú, está vale, hondo. Se tu Vergara. Claro, el cabo está activado, ¿está? Bueno, la andaré con la espada. Listo. Ahora indicación más plasma. Those samples are key to finding the vaccine. Anda con una bechua. Ojo, no, aquí, Listo. I fear my health is in danger. Hostia. Hondo. Vale, ni que también va de espada. Miras de proximidad. Vamos a charlar.
calls. Watch out! More! ¡Hostia! Vale, ¿hace eso ni de ella o no? Cago en la leche. Venga, fuera. Déjame ese agua, cariño. Por eso voy a Hostia. Ya la hace, Kir. La hace. Look out! There's more! I'm down, Commander! Help! ¿Qué dices? Those samples are key to finding the vaccine. Vamos embora. ¡Ufa! 2-0 no. I'm hit bad! Help me! What? I am ¡Ah, down. venga ya! ¡Ah! ¡Salto! I fear my health is compromised. Spock, hang on! Vai, sai, meni kes nägi sinna isikuma võitu. You have my gratitude. Those samples are key to finding the vaccine. Ondo. Guase. Nago sendatzeko, ikusten duanez. Baina ez dago lagire bat, ze ondo. Hostia. Listo. No. Azkenengo biak berdina dira, opa. Ez... Bai... Olbi... Listo, gorrea gurea da ja.
Hondo, hondo. ¡Hostia! No es de proximidad, chaval. Alako tecnología bestena. Hondo. Terreno. Honekin. McCoy, we got your samples. Anything else? I think I have all I need for now. Good. Make your way to the shuttle bay and help get some of these people to safety. Already on my way. Spock, the base has become fully compromised. I believe there is nothing further we can do except to call for a complete evacuation. You should proceed to the shuttle bay with the rest of the survivors. Acknowledged. Fuera. Venga, guasa. Nick. Vale. Hostia, pentsatzen nuen bekoa zera alburua, ez hasiera. Vale. Forcing me to hurt me! Need this to end! I can't control anything! Hurt bad! Help! Control! Casca. Va, no, Spock. O sea, Kirk, parcatu. I owe you one. Uf. Proyecto granadas. Vale, venga. Espera. Un momento, se ve lógico. Se ves. Uf. Miniatura. Spock, I think the scanner's broken. Your keen sense of the obvious never fails to impress me. Hostia. ¡Hostia! Joder. Ay, mukia. Ay, berriz erdi griposo, nabil. Listo. Hostia, bat. Spock, help me back up! I am coming to help. Vale, Egon lagun.
I'm hurt bad. Argi. Eta gori. Joder, kip, ze txarto zauden. Vale, listo. Eskal munizio, akabo. I am injured, Captain. Ah, Hang on, I'm coming to help. ufa. Zinun dauka. Help me up. Hold on, Captain. I will help you. Ole. Didn't see it coming. Vale, listo. Ba, ez no, ematen ez... Oh, turra sensorea. Vale, uste dut honekin jamaitzen dugula saioa, satitxo hau. Gazi horazki hemen utziko dugu. Vale, ondo, hemen kargatzen duen ja partida eta bar, bai. Ba, ziurazki hemenek utziko dugu gorko saioa. Bai, Captain, you made it. Well, where the hell is Daniels? He should be nearing the shuttle bay. The team and I were about to go in and clear out hostiles. We should proceed before the Gorn make escape improbable for the entire crew. Bale, ba, hemen utziko dugu, lagunok espero zuen guztuko izatea Star Trekeko saiotxo hauek. Guztuko gakizu epagizen barazuen eta ester gabe, urren horaten lagunok zaindu, agur!